kbira, żgħira kemm hi żgħira, tirtoqgħod dejjem b'seba' għajnejn, ma dak li bidlu fenthom wara kemmtejn ġabha miegħek. Il-Fiduwa tal-Bdiewa hija waħda mill-ewwel traċedji miktuba bil-Malti ta' Nino Cremona. Ixxenjuna l-batterijiet. 50 sena wara l-mewt ta' Nino Cremona qed naraw ix-xogħol ikoniku tiegħu Il-Fidwa tal-Bdiewa jiġi interpretat minn lenti ġdida u kontemporanja permezz ta' kollaborazzjoni ġdida bejn Teatru Malta u The New Victorians. The only thing like I should think before we go is last time there was a lot of random photography that wasn't. Bażikament tratta il-Maltin fil-seklu 15 jidir li meta konna taħt Spanish feudal lords bażikament u bażikament il-Maltin qed jippruvaw jifdu l-artom bażikament bit-30,000 fjorin qed jiġbru minħabba l-fatt li qed iħallsu taxxa vera għolja u ma jistgħux ikomplu sejrin hekk bażikament. U mbagħad hemm tipo romanz f'dak il-kuntest soċjali bażikament. Maħna meta bdejna naħdmu fuqha, edna tipo għalfej aħna għandna bżonn ngħidu din l-istorja llum 2022 tipo għalfejn hija rilevanti taf kif. Bażikament bdejna nistaqsu dawn il-mistoqsijiet tal-bdiewa llum tipo x'sagrifiċċji qed jagħmlu jew tipo aħna bħala Maltin qed niġu tipo we're coming together as a community biex ngħinu xulxin biex tipo we'll be the voice for the modern day farmer mhux inbilli qed ngħidu din l-istorja tal-bdiewa many years ago. Jiġifieri ħadna tajnija spinta bażikament hija l-play klassika ma ta' taħt fuq ftit reinterpreted waħda u sew. Imma naħseb li tħallik tipo kind of proud about your ancestry but at the same time questioning min għandek tkun illum u tipo x'tista' tagħmel illum int bħala Malti u Maltija. Aħna konna naħdmu ma' Klera Zoppardi li kienet il-kittieba u kellna ħafna idejat u aħna immorru nkellmuha fuq l-iskeletru tal-istorja u xirridu jew hi tikteb ix-xeni. Mbagħad minn hemmhekk kien nieħu l-kliem mix-xeni u hekk naddatthom għall-kanzunetti. Aħna li xtaqna li anke bħala host tal-mużika tkun daqsxejn moderna u isek qed tisma' r-radju ma tisma' l-istorja li ġara ħafna snin ilu. Ġifieri hekk ħdimna tagħtina ftit lyrics, aħna nagħmlu hekk ftit changes u nibnu minn hemm. Il-produzzjoni kellha ħafna sfidi ma kienx faċli xejn fis-sens li tipo meta ħatiħu traġedja ta' 5 atti tipo kif tagħmilha kurrenti u fresh u hekk. Apparti li aħna għandna kast ta' 10 atturi biss, ġifieri kif daw jistgħu jkunu l-pirati, u mbagħad il-Maltin, u mbagħad il-bdiewa, mbagħad il-karattri kollha. Ġifieri dal-cast literalment hekk dream cast. It's been a real pleasure to work with them. Daw vera ħadu they've made it their own. Many of the ideas ġifieri li aħna ħdimna bihom ma tagħhom u aħna kemm niżviluppawhom u tipo nikkomponu l-mużika ta' taħt u hekk. It's been a dream, it's been really good, a very big challenge. Għazib sfida ta' barra minna, imma nasib it's going to be worth it. So, we're excited.